اسلام جاي اهو من بعيد، اول ما يجي هخليه يقول لكم هاي. بص هنا، قول هاي بسرعه. بدأت هبل اهو. قول هاي يا بنتي انا لسه داخل. هيقول هاي ايه ده؟ ايه ده؟ ده كلاب. استنى ناقصه قرف. واحنا مش هنعقل كده ونكبر؟ استنى بس هخليك تطلع لسانك. يا بنتي لسان ايه؟ اركب العقل. اطلع لساني للناس ليه؟ هتطلع لسانك على فكره بيبقى شكلك حلو امور. هو احنا نازلين نخرج ولا نازلين نطلع لساننا؟ يا لهوي انا مش لاقيه. طب تعالى نصور بالورد. ورد؟ ده حلو قوي. بص انت هبله يا بنتي. والله قمر، والله شكلنا قمر. طب هقول لك حاجه، بلاش الورد بلاش الورد. بص في ايه؟ في ده بيعمل بق كبير. نروح. خد يا اسلام. بص انا هقول لك حاجه، هقول لك احنا ليه عايزين نتصور. مش انت صاحبي المفروض تقف جنبي. ماشي. صحابي دلوقتي خرجوا وسابوني، ولاد كلب زباله، فاحنا لازم نتصور وننزل سناب شات عشان ابين لهم ان انا كمان خرجت وسبتهم واغيظهم. تغيظيهم؟ ايوه بيا. ايوه انت جايباني من ديجافو. اسلام احنا اصحاب، لازم نقف مع بعض في المواقف اللي زي كده عادي. يعني انت لما تيجي تقول لي هنتصور عشان يعني انت تغيظي اصحابك بيا؟ ايوه. بطبق ورد لابسه فوق دماغي وتتصوري معايا؟ طب جرب. لا الفيلم كان تحفه. الفيلم كان فظيع. وانت اصلا خدتي بالك منه؟ اتفرجتي عليه؟ ايوه طبعا. انت طول الفيلم كنت بتسنبي. لا بس كنت مركزه على فكره. انا مش عارف اصلا امن السينما سابنا ازاي بالموبايل اللي انت ما سبتوش. وبعدين انا طلعت معايا الفيلم في سناب. طب دلوقتي نعمل ايه؟ نروح ناكل بقى؟ لا في حاجه ثانيه اهم. ايه هي؟ انت بتعملي؟ احنا خلصنا الفيلم المفروض دلوقتي نروح ناكل. هناكل فين يا سامي؟ انا مروح يا ستي. بص صارف ومكلف وجايب لك اكل من كده. هتعمل ايه؟ هاكل. جايب اكله. ما صورناش سناب الاول. انت مش شايفني بحضر الكاميرا عشان اصور الحاجه؟ انت بتفتح كده تاكل عادي؟ هو الصرخه دي كلها انا قطعت الخلف كل ده عشان ما صورناش سناب شات؟ ايوه لازم الاول نصور الاكل. معروفه. سوسو. ايه سوسو دي؟ ايه بدلعها. ايه ده؟ ما تقوليليش يا سوسو. مين ايه سوسو ده؟ طب اقول لك يا ايه؟ ما اندهيلي وقولي اندهيلي عادي. ما تدلع. انا ما بحبش اتدلع. سوسو ايه؟ سوسو ايه؟ خلاص يلا عشان نتصور. وحياة شنبي انا نزلت معاكي تاني اقسم بالله. انا خلاص اتخنقت. سنبايه واحده اخر واحده. ايه؟ اخر واحده. سنبايه واحده اخر واحده. يلا طلع لساني ولا اعمل ايه؟ اللفه. استنى عشان نتصور.